kufika timo utabethe uyasisusa thi but uthi sitawubhekana nato kuze sibe ngabanqobo sima ngashaya ngibayekeni singabafana bayihlopa ningalahle noma Ungalahlekelwa ibhebheta ngelithole le ungakalali. Verse 15 and 16. Umfati angalukhohlwa yini liswane lolisebeleni lakhe nekuthi abede zawo kumntwana lamdalayo noma angakhohlwa kodwa mine ngingeke ngikukhohlwe wena buka la ngikuqophe enzenzeni yetandla tami tibonza takho tisembi kwami njalo. Yala lo phethe isizulu asifundzele naso sisathandaza. Owesifazane angakhohlwa umntwana wakhe omelayo ukuba angabi namusa kuyo indodana esizalwa. Yebo bona bangakhohlwa kodwa mina akunakukhohlwa wena. Beka esandleni sami ngikubhalile izingane zakho ziphambi kwami. Bamfundisi makamthiyani ngicela usithandazele. Sitakulinzela babe sihleli phansi ukuthi ukhulume inhliziyo yakho phakathi kwethu. Siboka babe ukuthi utawukhuluma uqala umnyaka. Ukuthi asinika babe live lesitawuhamba ngalo indlela yonke. Phinza-ke babe ukhulume isithembiso sakho kithi. Sine njengelibandla sitawulalela wena sesiyenda. Fihle babe yakho isemile phambi kwethu. Faka babe lilahlele emlilo emlonyeni wakhe. Khuluma inhliziyo yakho babe ngaye. Kuze ngosumbiko wakho ungawi. Kodwa ufikele enhlitweni letinithi egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngiphinza ngilibingelele libandla lababe uNkulunkulu egameni lenkosi yethu leMjesu. Amen. Livi bazalwane leli simthola la kwiSaya inkosi emusa sibusise. Uma bengabeka umzekeliso bengathi mina ngiloyo naloyo usedorobheni inyanga iphelile inkosi emusa sibusise. Uhamba nje uphethe umntwana ngesandla. Uma fika edorobheni ngendlela mhlambe kuphithitela ngakhona. Ngiloyo naloyo ubambela iswane lakhe ukuthi lingalahleki. Ngiloyo naloyo umeka sure ukuthi lo mntwana ngifuna kujika ngibuyele emuva ngibe ngihamba naye inkosi emusa sibusise. Ngizokhuluma bazalwane namhla kulanga lekala eminyakeni lomusha ngesandla sababa eNkulunkulu inkosi emusa sibusise. Sandla lesi sinasibamba umuntu sibamba kuqine. Sandla lesingafani naletinye tandla. Bangakuphatha labanye abantu ngetandla tabo mhlawumbe letitofotofo. Kodwa ngizokhuluma mina ngesandla sababa eNkulunkulu inkosi emusa sibusise. Uthi uNkulunkulu nakabhala la ku16 bheka esandleni sami ngikubhalile wena. Into letawenda bazalwane noma libandla kulomnyaka lesesiqalako lihambe kahle endleleni.
seyishilo inceku enkosi ukuthi kufuna silonze livi lababa enkulunkulu. Inkosi emuhle isibusise. Into letawenda libandla liphumelele endleleni kuvumela sandla sasimakathe sibambe libandla noma sibambe umzalwane ngamunye. Inkosi emuhle isibusise. Uthi nakabhala Isaya lapha ku 45 na ufunza verse 1 uthi ngogqotshiweyo wami ngitambamba sandla sakhe sangekudla bese nginqoba ngaye titsatakhe. Uma ngibamba sandla kunawufana nekubamba kwelomunye umuntu. Uma ngibamba sandla kunawufana mhlambe nekubanjwa ngimi. Kodwa uthi ngitasibamba sandla sakhe nginqobe titsa ngaso. Inkosi emuhle isibusise. Uyasho Davide ngalelinye ilanga athi Nkosi ngiyacela ngingaweli esandleni semuntu. Kodwa Nkosi kunye lenkukhalelako kuwele esandleni sakho. Inkosi emuhle isibusise. Lithi lelivi owesifazana ngalikhohlwa yini liswane lwakhe na? Yebo noma ngalikhohlwa. Kodwa mina uNkulunkulu ngeke ngikhohlwe ngawe. Uthi bheka esandleni sami ngikubhalile wena. Khuluma mina ngaNkulunkulu ongashiyani bazalwane endleleni. uNkulunkulu lekathi yena emavi akhe angiyebo amen. uNkulunkulu lo wahola Israel. Uma khuluma Moses uthi lalela Moses sengikuvile ukukhala kwabantu bami eGibhithe. Ngakho mina uNkulunkulu sengehlile. Uma ngehla ngifuna kubaphula esandleni saFaro. Ngoba uNkulunkulu bekangeke khona kubakhipha basesandleni saFaro. Kodwa uthi ngifuna kubakhipha esandleni saFaro. Uma ngicela kubakhipha bese ngibabamba ngasami isandla. Uma uNkulunkulu bazalwana abambile njengeliswane libanjwe ngumuntu lomdala kunetindzawo lewutangidlula kuto letinye tatu unganyatheli wena sizatha udambeli kodwa kunemuntu labambe wena ngesandla. Uthi na ufika uma bewutoba nengqondo mhlambe umuntu lomdala bewutawuguquka ubuke emuva bese uyabona ukuthi kukhona la ngingakanyatheli khona la. Yini indzaba ngingakanyatheli bengibanjwe ngesandla. Sizathu lesibange ukuthi nginganyatheli uNkulunkulu wayeqaphela inyawo lwami. Kuthi mali ngasheleli usho njalo encwadini yakhe. Uthi angivumi ukuthi inyawo lwenu lishelele. Inkosi emuhle isibusise. Uma uNkulunkulu abamba sandla semuntu akuyena umuntu lekayenza insando yakhe. Kodwa uNkulunkulu wenza insando emuntwini lakambambe ngesandla. Uma utokhanza umuntu lithi livi sishona le umuntu adecide ukuthatha indlela yakhe ashone le. Loyo muntu angabanjwanga nguNkulunkulu. Kodwa loyo muntu instead ubambe uNkulunkulu. Kungako nakafuna kuyekela uyayekela. Ngoba umuntu bazalwane lobanjiwe noma funa kuyekela ngayekeli. Sizathu kunento lebambe yena. Inkosi emuhle isibusise. Ngikhuluma mina ngesandla lesingavumi ukuthi wena uwele emanyaleni. Inkosi emuhle isibusise. Uthi owesifazana ngalikhohlwa yini liswane na? Siyakhumbula bazalwane uma Maria ahamba nendoda yakhe Josefa baye kokhuleka etempelini langaphosisi bebaye eJerusalem ngenxa yesiphithiphithi sebantwana. Lithi iBhayibheli Maria wajika wabuyela emuva angaqaphelanga ukuthi umntwana usele emuva. Nakahamba sendleleni wakhumbula ukuthi kunemuntu lesibesihamba naye uma sisaya le kodwa nyala sisenaye. Wafika enhlitweni yakhe ukuthi ushiye liswane emuva. Ngitofeta naye into bazalwane ukuthi uma mfati ngibambomake nini angakhohlwa ngeliswane lwakhe. Kangakanani uNkulunkulu lesimkhonza kwasezulwini etintweni tonke uNkulunkulu uthi usibhalile esandleni sakhe. Etintweni tonke letivelako uNkulunkulu uthi singagathatheki. Sizathu usibhalile esandleni sakhe.
bengisathi mina uma Israyeli aphuma eGibhithe njengoba umfundisi beseka Shito wafika Israyeli wahamba emhlabathini lowomile titsa noma Faro nemahashi akhe wafika naye wangena elwandle ekungeneni kwakhe elwandle kumbula Israyeli ukhishwa ngesandla saNkulunkulu ekungeneni kwakhe Israyeli elwandle na Faro ngene naye elwandle kwangathi Israyeli wabuka emuva wabona impi ya Faro nayo ihamba phezulu kwalomhlaba Israyeli lekahamba ngawo kodwa kunemehluko phakathi kwalabantu lababili ngoba Israyeli wayebanjwe ngesandla saNkulunkulu akunenzaba Faro nayo uyafika uyanyathela kulomhlaba kodwa sandla saNkulunkulu asikho kuFaro sandla saNkulunkulu sikubantwana bakaIsrayeli lithi iBhayibheli bawela abantwana bakaIsrayeli ngesheya labe selwandle liyavaleka ngitothi kuwe namhla noma ngabe tinkathathu tiningi kangakanani noma ngabe letinye mhlawumbe umbathanaphi ingubo noma ngabe letinye utibona kwangathi kuniketi kuthula kodwa kuna lathi ngeke tize tifike khona noma tingawukhathatha kulomhlaba lesikuwo kodwa kuna lathi ngeke tifike khona nalithi livi lababenkulunkulu kuna lapho ngeke kusaba khona kugula kuna lapho ngeke kusaba khona kukhala noma kungakhala namuhla akunenzaba kodwa khalela sandla sababenkulunkulu kuthi Nkosi mane ngingasheleli Nkosi mane ungangiyekeli nakulesimo sizathu kunendzawo leyibekiwe la kuthiwa lendzawo akusanandlala khona noma ungalamba namuhla ubone kwangathi kuye enkonzweni ulambile kuyinkinga le kodwa khalela sandla saNkulunkulu ngoba lesilivi kunala siyakhona lapho khona kudla kwakhona kupheli futhi awulamba usuthi uhlala umenjalo ndzawonye kunalathi indzaba letinto letisukhamako tingeke tifike khona kodwa ngitokhumbuta libandla namuhla kuthi alivumele kubanjwa ngesandla sasimakathe lingabanjwa sandla mhlawumbe sekubandla lingabanjwa sandla sebafundisi lingabanjwa sandla sekuhlabelela kodwa libanjwe sandla sasimakathe ngoba sandla sasimakathe sitahola sikuyise lawo naNkulunkulu afuna ukubeka khona kodwa sandla semuntu siyakhathala sandla semuntu kufika la sidinwa khona kodwa ngithi mina umnyaka sewuqala khalela kubanjwa uNkulunkulu endleleni yonke uNkulunkulu takunqobela endleleni yonke ubutha insando yakhe nakabhala lamavi uNkulunkulu iSiyoni bese ikhala yisu uNkulunkulu silahlile kungako uNkulunkulu akhuluma lamagama uthi owesifazana ngalikhohlwa yini liswane lakhe yebo noma ngalikhohlwa kodwa mina uNkulunkulu ngeke ngikukhohlwe wena ntothi namuhla noma ungaphuma la ufika uhlangabetana nenkinga le ngabayinze kangakanani kodwa uthe uNkulunkulu angeke ukukhohlwe wena kuyendeka lesinye isikhathi silale esikhohlweni ukukhiyeta indlini la silala khona sibe sifake amabhatla kusibantu mhlawumbe bosihlanu bangasingeneli kodwa uNkulunkulu ngoba ngakhohlwa ngathi uvuke ekuseni uthuke ngeminyango ukuthi umnyango bengwakawukhiyi wayekhona uNkulunkulu akubambile uNkulunkulu bazalwane longashiyana uNkulunkulu longajikelana endleleni kodwa vumela kubanjwa ngesandla sakhe inkosi yemusa isibusise amen.